Ka Umsning Block Congress Committee minta kesengi ke Arpkhnai Teri Urisau, kala pelong ya ke General Body Meeting ha Umsite Sning ha kabalawan bansaki ya kini kejingelang daki hajar ngut kinong yalam bat kinong Krisyan jong keseng Kongres ha Umsning bat ya kini kesengi lapriang ru ya u Dr. Celestine Lingdo kumukertong na ketiket Kongres na Umsning Constituency. Ha kini kejo kesengi la yo ban scam ya kinong kit kam batmai ka Mahila Kongres Youth Kongres bat ke Umsning Block Congress Committee. Lawan banyasim benta ha kini kejingelang daki kinong yalam ke Riboy District Congress Committee. Ha bakren na kini kejingalam kinong kren kilapan pau ya kikam kiba u Dr. Celestine Lingdo ulat trei hakipor bu udang longkomu MLA jongka constituency house nem arajar khatlai hadu arajar khatpra barha kani kejingalang kilakir khu kerdo ya u Dr. Celestine Lingdo bu unjob suk hakani ke election barkum kipat ba kinum be shu yak pisah Henry Banjit ya unong yalam bala bentre na kabenta kipat ba ke constituency ka Kongres kamdon shu ha ka government ha Delhi kata kadai kejing shisha Henry hapo parliament kadai ka parti Kongres ka badang day ka main opposition party kibaong ko BJP kane ka an ka bapimut banwan ra kan sakta ya urit pat kan sakta ay kita kijay niam kan sakta ya nongrem day ka parti Kongres ka bakren na kipor syakipor pe ya ki parliament news mo ka Lok Sabha TV pe mana bakren day ka parti Kongres kibaong baka Kongres kalayap adeli day UDP ngan ai pisahnya pi by aeroplane lek sa Delhi lewat UDP udon nem ngan perlut mangah tamangan ya tu lupa pindah lek irup pinom lap UDP pinom lap HSPDP ya Delhi naya keren kelewat tang hatura ro umdon katura to mo Garo Hills umdon bat kita kidai ki parti ki baong ka Kongres kelayap hame galea balai ka Kongres kamdon MLA syu kadau kalong ba ka Kongres kabat ya ka nongrim kabat ya ka ideologi hadin bala pet u Dr. Mukul bat kadar ngut ki MLA sa asasan ngut ki MLA kini ki san ngut ki MLA Kongres ki ong ani lasgo kenja ban mentoi ki konstituensi ba mengingi don ngin lek Krisyan no ya ka sorkar MDA tangba ka jingba kla kalong haka MDA kadon ke BJP ke Kongres kanom trei bat ke BJP lanoru ke headquarter jong ke Kongres na Delhi ka ong yakitu kisangut weng no ya ke city Krisyan ke jong pi ya ke sorkar MDA lai por sitayo artayo umdan jubab klem yo sngo bekilaweng haka tayo ke balai ke Kongres na Delhi ka ai ke order ya kini kisangut ki MLA Kongres laai suspension. Balai ki penkeng ya ka ideologi jong ka parti Kongres. Tekalong ka jingker kupat ya ka parti Kongres bat ya upai ba nong song sinong hapo meghalaya menta. Ka Kongres kan peniang nreupongut ki kandidat